Iya, welcome back to Elementary School. Segitu Banda Aceh. Waalaikumsalam. Bahasa Indonesia Acehnya Pio. Pio, please kami. Welcome to Elementary School Sikjitsu Banda Aceh. Selamat datang di SD Negeri 62 Banda Aceh. Salam teka Pak SD 62 Banda Aceh. Paling well ya. Thursday all about culture Aceh. Kamis segala sesuatu tentang kebudayaan Aceh. Horohame sedati Aceh. Sehari berbudaya pasti Aceh. Salam teka Pak SD 62 Banda Aceh. The Volunteer English Teaching Program. Mr. Ben and Yusuf, Thursday all about Aceh's culture. Aceh song, Aceh fashion, Aceh food, all about culture Aceh. Okay, ladies and gentlemen, please welcome Aceh's traditional dance Randut Labuan. Selanjutnya, the next performer by class 5B. Ya, dari lokal Kedebang Indatu. 5 menit. Yeay, give it more to Okay, silakan Bu. Can you go to middle? Mr. Yusuf and Zen. Mr. Yusuf and Zen, ya, Jim. Okay, the next hand over the souvenir to volunteer from Australia. Akan diserahkan langsung oleh kepala sekolah Ibu Desi, tolong. Ya, selanjutnya penyerahan cendera mata tanda terima kasih dari SD Negeri 62 Banda Aceh kepada volunteer English Speaking. Volunteer itu relawan, guru relawan bahasa Inggris ya, tidak ya? Oke, penyerahan sudah dimulai, boleh ibu-ibu dipotongkan satu dokumentasi beberapa. Oke, boleh beri tepuk tangan dari meriah. Iya, kita lakukan foto bersama selanjutnya, Pak Isan, boleh. Kalian butuhin Pak Isan atau siapapun.
Oke, kalian bilang thank you Mr. Yusuf and Zen. Terima kasih dan thank you Mr. Yusuf and Zen ya. 1, 2, 3, go. Ya, selama saya di sini, we got to go through all the classes. ya, karena saya juga melihat kelas, oke. Anyway, I got to see the students in person. Ya, saya merasa sangat senang dengan siswa, oke. That's where I noticed that their quality, that they are inspiring, intelligent, smart. I would like to start off by saying thank you to the people of the school. This is Sutawati. Ya. Oke. Ya, ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah Ibu Ritawati SPDSD, oke ya. I would also like to thank all the teachers in Germany. Dan semua siswa di sini ya, oke. The school has really welcomed me well, and in Asia, and if you go to Australia, please don't forget to let me know. Oke, jika kalian semua punya kesempatan ke Australia, give information. Tolong beri nanti apa? Kasih beritahu kepada Australia ini ya. Oke, betul. Allah Rabbi. Ya, saya sangat mencintai menyayangi kalian selama di sini. Oke, thank you. I love you. Ini adalah pesan dari Mr. Yusuf jika anak-anak Mr. Yusuf semua nanti sampai ke Australia. Jangan ragu-ragu, kasih informasi, kasih pesan. Mr. Yusuf sekarang sudah di Australia. Dulu Mr. Yusuf pernah di SD saya. Oke? Oke. Thank you Mr. Yusuf and Mr. Zen.